ya ikiga jumla kuring ebbasifawani fanara harabure iturun wagota dawata bina kurum enamas vihi harabure iturun wagota dawata bina kurum 2.7 ebbasu adi 2.7 ahmad adib abdul ghafura khas rakatar kam dirma 2.8 ebbasu ebbasumga soykoreveta gineveg haddu hogaterega bes farwaya rajin bera fonwa dirma 2.1 ebbasifa ni dennamunu ebbasumge tobiyet dive rajya high court nota mi dennamunu plea bargain agreement agule wahaka difaun ikkumu dive rajya high court ko fadiyaro ekanka tatpi pamana ko fawani ragala kamaka nugele mi dennamunu ebbasum ahmad adib abdul ghafur heki bas tinumuge demasto scoring ashijun dihas nawaraga efa kushan iturafuma ebbarun dinumuge ebbasum ba badairu ena tahqiq marhalaga shariatu ke marhalaga de malumat tak bina ko ena bodati luitaka manfaat ke libidifa wakan eki ko adi ena heki bahaki divi rajyege high court ka number 7 ka nodi haten public HC-A oblique dihas par gaziya ka kanal wafa usula khilaf ekibe hekama binamis midenu gaziya ga bayan ko fawa kanuni hama divi rajya high court ko faniyaronna hife hetti fan ekkanga bege midenu gaziya eki prosecutor general office versus ahmad nazim mi masala ga ijitir faniyarun mi ebbasum ko tabiye mi ebbefada ebbasumge ebbasume bevidanato noto nunto balairuga prosecutor general ganunuga mifada kotaka kubveriya kameduga noto hekibas tinumattaka hekibas devefada maqamiga magamaka genomattaka efada ebbasume bevidanakam divi rajya kamagule ebbas kanunika bayan fetni namas kuring alon bedenne fada kanun number 7 oblik dihas 11 ganadu gobat dive rajya ganadu gobat noeng oblik dihas sadage 11 stek haifana mataga mi bayan pura kanuni hama eki ei kushuga adapu lui kuddina magule kanuni ei emihi ko kushan yuturafa halu adi kusha gulin ena ebbar dunde halu ena macha anna adabu kuda kuruma nimbidana ko to waha denonu maaddaga bayan eppe sareka ena oxygen machine gula waha ke note ena khas rakkater kam de waha ke nota ena ga macam ufulifa wa note ena hinga fa wa eheni jarima taka gule puttaku dawata ambura gene vena waha ke nu dive rajya ga rais jumhuriya ga janu gobwalu ma masik kuri mihi ke macam ufulifa wa dawata ambura gene prosecutor general ebbas ebben nuwe ei dive ummatu ga ko prosecutor general pure vena kamennu mi kankan dive rajya ga high court ko fandiyaru tatmik ko mana ko fawale ragala ka shennu dive rajya ga sharoi adilu ga nizam lolo maragota mi kankan mana ko tatmik ko famoni ta difa dekin mi getiro mi masala ga hekibas tifawa abdu aziyata ahmad adib abdul ghafur ge hekibah balay khulasa ko an ganwani masala ga isnaf kura farato ge account wadifawa kama dawlatum guna world's marketing and public relations corporation limited ko faisa khiyanat de hingi aslu farat kan ifarato ko bahum adi ifarato yutraf geir e farato ko macha kus sabit fa bakan ge adi hame SOF ko faratun SOF ke account ginat dige faisa ifaratun jama kuri kam se farato ko bahum ekin be adi dive ummatu ke mata dive dawlatu ke baitu mala bodu tanu ifaratun khiyanat rifawa kam bes ifaratun gaba yituraf parasaf ne kuring alo hawalati gasiyat mi masala ga dawlatun faha ko fawa kusho amal ufan kuri farat ki ei ifarat ne be ei sawaka bani de MPRC ka khas audit report balairuga idenne audit report ka bayan ko fe gori
දෙහස් 12 වන හරුම් ෆිෂිගින් දෙහස් 12 වන හරුම් ෆිෂිගින් මේ දිවි රාජ්‍යයේ ඵලරත්තක දිවි රාජ්‍යයේ මේ ඵලඵලා රත්ත කුයිය දිනමුක corruption මග ෆයිවාවත බොඩති අමරතකේ හින්ගා ෆවාකම බය ඒරුග රයිස් වහීදුගේ වෙරිකම් tourism minister professor nabi ahmad adib abdul ghafoor adi bavari kimis abdul em ඒරු සුරම් ෆිෂිගින් චේනු ගතිකින් ඒරු ෆිෂිගින් මීවාවතු කංකම් හිගමුන්දියක නියති ඔඩිට් රිපෝට් තකුන් අද කමාගොලේ මුස්තමද තකුන් ෆෙම්මද mi kam mihen oingiruga mi farate uge ekibas corroborate puri god dive rajya ga high court ga faniyaru gona dinu men neti mi farate uge hekibago macha kusha sabit kuruman nimmu bina puri kanuni asas tak dive rajya ga high court ga isakir faniyaru naka bayan ko defenni mi dennawonu de fasigun kama dive rajya ga high court kanala fawa abdul aziyata ahmad adib abdul ghafoor ge ekibaha bar libekama almenna kabu kureveni high court ge kaniyarunge nimmuntakon mi bar libekama yoni mofis rashid mofis rashid ge bahaki ei minimum ekibehetto nota mustaqil bahetto mikan kan wasan kurumga high court ge faniyaru waraborti gostu atawa mofis rashid ge macca mi ufudunu taasub taka gengulu bafa taasub taka awna ham faangawani takurarwa iyatu me defarataka kussabitwa ya efarata heki bas kabo nukureven sabota hama takuraro mum yennani mofis rashid abe he gotum hama takuraro mum ge bahata kemeni iyatu khuda sa ko kurege musdev hame shukriya tirfani aw danna benuman anti corruption commission un tayyar kofawa report ebbe mmprc ge report ei sofa number fassate ganodi ashik adi sofa number fassate ganodi enwe adi sofa number haste ka fansa sai sofa number haste ka fansa satika wahagati ke bayan ko fego mi dennawunu wahagata ka balairuga mmprc ge mi fahak kufawa gafale furumula ge lease acquisition cost gotuga libenje faisa dawlata lifa nuwa kama bayan ko fenni adi godamulage faisa ya gule gotu midenu report ga midenu sunu kandatake bayan ko fenni faisa hawa kurumang abdo yamin atuga yuma godamulage faisa gule gotu istina formuga vihiwana nukta tibe hama khasako sida ekama gule gotu baake badak iyo Korean nukta tabas takurar nuwan hin Korea gendo එහෙම ඉස්තරපන රාව ඒ නුක්තය අවල දෙන්නේ වීවර නුක්තාග ගොඩමුලාග ෆාසාය බෙහෙගොතුන් पर तफसीर को कंकम बयान को फवाती है इचुरा मी नुक्ता का वाहकन लेने सुनी गई साह करम बेनु मा नुक्ता है कि एमपीआरसी के मिदन रिपोर्ट का मिदन नुक्ता तकुगा नेते एवसर का मोफिस को बहा बार दे अंत के बयान को फतिवा पायन को के तानो बेनु मी दे हवे में एंटी करप्शन कमीशन और रस्मी इदारा तक आदि एक फरात तक दिहास 15 अक्टूबर 15 दिहास 18 नवंबर दो गनियला अंगाफवा इंगुंत को रिकॉर्ड तक बलायगा राइस जमहूरिया या एसीसी के एफएस पाइप एसीसी को फरात बातिल को कम दलालत को दे एफएस वाह के एफएस बयान को फेनी एसीसी के कमा गोले एफएस वाह के बयान को फेनी එහෙකම ජුමලකුත් එක්ක දන්නවම බේනමනේ මිනුතාය ගොඩගි දිවි රාජ්‍යක හයි කෝට් එක ෆණියාර මොහොස් රෂීද්ගේ හිකිබහ අහමද් අදීබ් අබ්දුල් ගෆූර්ගේ හිකිබහ আদি අබ්දුල් සියත්ගේ හිකිබස් කෝපරේට් කුරුමුගා ගානුනා එක්වා ගොත එකන් කුරේ ෆවාකම ඉස්නාෆ් කරා ෆරත කබූල් කුරේ වාහකය আদি
ඒ කොරපොරේට් කර ගොතේ සාෆ්ටම් බොඩපත් එකෙන් නෙතුමා දිවි රාජ්‍යක හයිකෝටු මේක කුරින් අව හවාලෙන් ගසියා මේ කොරපොරේට් කුරුමා ගොලේ ගොතුම් රියායන් නුකුරන් ගිහුණු සබබේ ෆඩියාරන්න විදාල වේ ෆන්වාවාගේ আদি දිවි රාජ්‍යක සුප්‍රීම කෝටුගේ කුරින් නිම් කුතාය ගොලින් අව හවාලෙන් ගසියා තෝගා බයන් කොෆවා උසූලත මේ කොරපොරේෂන් අගොලේගේ තත්පීක් කුරන් නුජහුණු සබබේ දිවි රාජ්‍යක හයිකෝටුගේ ඉසිතර ෆඩියාරන්න na vidal we fanwa tv awon kurin denne yogota min kutaga divi rajya high court fandiyaro amal kofawani embara galakama muteke min kuta ei nuwana kuta nimani awon fandiyaro isni ay kiga dihewana kutaya dehirana dihewana kutaga war पूर्वं योति ए रिपोर्ट का हाथे पॉइंट देश में सोफा नंबर की नोदी थी मी नुकता का मायगड़ को तिक्का बयान को फावानी कानून नंबर 27 ऑब्लिक हदिया है इक्का बे कानून के हवन माता या खिलाफ गवा कुरा फरातुम शरीयत मुशेहले न्यूमिक का निंग इबारत एलियो में का एकम शरीयतुम हकीकत खिलाफ बयान को फावा कमा इस्नाफ कुरा फरातुम ऑडिटर जनरल मुशेहले माली बयान का हिमनी फावा इबारत मानको किताबी ही के वजन को तत्वीक को फावानी रंगला नुकमा मसला का वकायुत आदि मसला का हादसा वहम के मच्चे बिना को दौलतुम किया दिफावा होता असलु कंकं हिगा दिया होता तफात को हिकित का अरीना तक कानून तत्वीक कुरुमुगा सबब हुकुम बिना कुरेफावानी मोली नुगा वकायुत का मच्चे कमा हाई कोर्ट रिपोर्ट होगा पैराग्राफ नंबर आदि फर तकरार पर फांड शुक्रिया इतने फंडियार आवामीने नोट करे फावती सोफा नंबर नोट देते पैराग्राफ नंबर की आते कोई देश में कुरे देंगे मी नुकता या गुलिंग पाहकुरम बेन मनी एसओएफ क्या कुंफुन्यकुम इस्तना पूरा फरात के अकाउंट फैसा जमा करी था ए एफएस फरात दिवस वाता है ना बस मी देनो नुकता का एसओएफ क्या कुंफुनी इस्तना पूरा फरात के अकाउंट जमा करी फैसा है कि कुकुब दिन होदा फवा फैसा कम बेलेवे कमशा ये फैसा है कि दौलत लिविंदी है फैसा कम बेलेवे कमा एकन तहकीक करो मुंदा कमा एम्मे रंगलकोत की फैसा दौलता हवा करूं कम 21 फरवरी 2018 का एंटी करप्शन कमीशन का नंबर 7 के 23-C हतरे पब्लिक एमआईएस पब्लिक इतिहास अशार पब्लिक हदिया है सिटी का वाकमा क्रिमिनल कोर्ट को फंडियारम फाह करूं कंदते होगा बागे हवन नंबर का बयान फवा कंदते की ए रंगल कंदते के शुक्रिया इतने फंडियार मी नुकता है कि हाथे पॉइंट हाथरे आहे सोफा नंबर की सते का फंसस्ते मी देना उन इबारा फंडियारम बेन प्रभाफोनी रंगल कशन ए फंडियारम कोफावा इतुर कोरो में फंड हुकुम लियुमुगा ए इबारा इतुर कोरवा लियुवाफोन मिकमा गोले गोतुम दिवे राज्य हाई कोर्ट निम्मावा निम्मु रंगल नुवानी एकमा रंगल नुवा सोबकी ए एफद इतुर कोरोमका इजाजा देविगे नुवा शरीयत मुशेले मुस्तनदे शरीयतुम इतुर कोरोमकी नोते उनि कोरोमकी ए शरीयत कोरवेने कमेन एकं बुद्ध कोरोमकी ए एकं बुद्ध कोरोमकी ए इस्तुनाफी मरहलायका इस्तुनाफी कोटकुम कोके मान कमेन एकं कुरा कम वाणम एकं कोरवेने कानूनी हम दिक्किन जे एने बस हाई कोर्ट के इज्जत फंडियारोना ए कानूनी हम दिक्कि फेन्ने
කුරි zamanuga madunnamas aduive fulma foma ufandoga certificate badalu anna waha ehnamas ekor file kombodu gotegga city ki ibara ituru koredigen yuleni mikam go sobon istinaf kora faratan insaf re shariyat ke hama note asas libumuka undogotake uri libi mi denna wonu city ga criminal court faniyarum fahakono kandattoga baaga havana nukitaga bayan kofa wani wa boy awunu dannawalana bayan kofa wani SOF in istinaf kora farat ke account jama kuri faisa yaki hukkuken hoda fa faisa kama belewe kama e faisa yaki dawrata libenje faisa kama belewe kama ekan tahqiq kurum da kama em rangal goteki e faisa dawrata hawa kurum kama 21 February 2018 एंटी करप्शन कमीशन का नंबर 723-C /MIS/10 अशार पब्लिक हद्दिया है 21 फरवरी 2018 के सिटिंग दवाली वे फराता अंगाफा वाकमा निफदा बयान को फर एनएमएस दौलतुम फोलियो नंबर 5 का उशालाफा एंटी करप्शन कमीशन का नंबर इससे देना सिटी 21 फरवरी 2018 के सिटी का इफत इबारत उत्तम का आउटमेंट का मुफेन ए सिटी का बयान कुरानी ए सिटी फनवा फनिस इस्तिनाफ करा फरात अल्फादिल अब्दुल यामिन अब्दुल गयूम ए सिटी का बयान कुरा टेक्स्ट का फुरत पैराग्राफ का बयान कुरानी मॉलिस मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉर्पोरेशन MMPRC फरवरी 2012 फिशिंग टूरिज्म बेनुमा एक फरात का दूको फवा ररशा फलत दूकुरुम का कारण का खिलाफ वकी बय का फायदा वागत अमल को फवा कमशा ए रत्त का फलत का गुलिगिन दौलत लिबंजे फासाया खंदत दूकुरुम का करप्शन का अमल त इंगा फवा कम बेलेवे कम गुना मसल निकोमिशन तहकीक कुरुम का फाह कुरुम खंदत का बलायर या खंदत के बयान को फो एक फौका सिटी के देवन पैराग्राफ का वाणी बीमा मिमसल निमिंदिंग मी फैसाइंग एव्विस बावति की एव्विस मुआमलत नुकुरवा ए फैसा बेलेहेट्टे ने कोई हमजिसा देवुम की मी कमीशन के एदुमे के ए फैसा या गुलिगें मी कमीशन फेन एम रंगल गोतकी मी कमीशन के तहकीक निमिंदिंग ए फैसा एस्क्रो अकाउंट जमा को फा भेट निगोत मी सिटी का बयान को फा ए नमस बुरेविद्य सिटी की इबारत बेलुम SOF इस्तिनाफ करा फरात के अकाउंट जमा करी फैसा की कुक्कोकिंग होदा फैसा कम बेलेवे कमा ए फैसा की दौलत लिबंजे फैसा कम बेलेवे कमा एकन तहकीक करमुंदा कमा एमरंगल गोतकी ए फैसा दौलत हवा करुम कमा फंडियारु फा वकील मुवक्किल वाहकत कोमसवरಕ ಮದುಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ತ ಶರಿಯ ಕೊರಿಯ ದಾಯರು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ನು ಆಗುತ್ತ ಅಮೃತ ಬಾಟ ಶುಕ್ರಿಯ मी දෙන්නවන ගොතන් ඔයකම ෆඩියාරන්න ෆාහ කරනු ගොතේ හම එක්කතක බෙස් අලෝමෙන්ට් කරන්නේ আদি ඒ විදාලවා මි හවාලා දුන සිටි ඉතුරු මුස්තනදෙන් ඔත්තෝස් අවුඩුමි බලා දිරාසා කුරින් ඒ නම්බර් ඔලමක ජීවේ ගුරදානකම බලාගෙන එන්නමස් එෆද සිටි එවස්නේ එෆද वाहके विस रिपोर्टिंग गाविस ने एनोस खास को सिटी का हवाला दी फोतीम ए सिटी का एहं उन्नम वाणकम आउन कबूल एहं कम हुशेलिफावा किताबी हेक्किका नुवस ने वाहके मुत्तहम इंक्रिमिनेट वाफद इबारत शरीयतुम इतरकोकिन मुत्तहम को बच्चा कुछ साबित कुरमकी कानून नंबर 24 लिख हदिया है हेक्का भी कानून का हवना मादा का हेकी बलागन वसंको हेकी तकुं कंकुं साबित कुरमका अमल कुरमा खांडेलिफवा उसूला खांडेलिगे खिलाफ कमिकम आउन साहब फवा मी देने वन सिटी 21 फरवरी 2018 के सिटी की एब्बसाले का इस्तिनाफ करा फराता लिफवा सिटी नु कम मी कुरे मिसवाने तन्नवा इस्तिनाफ करा फरातुं एकम इनकार कोफा वाने आदि एहनम सिटी लिगुनु कम दलालत कोद्दे कम हाईकोर्ट का फंडिया हाईकोर्ट खनाला फवा सौबकी ए सिटी या हवाला दी 22 फरवरी 2018 का इस्तिनाफ करा फरातन सिटी फोरियो नंबर 5 का फनुवा एस्क्रो अकाउंट हेदमं एब्बसफावाते कम हाईकोर्ट फाहकोफा वीनमिस
අනෙක්කාවස් මීවස් ශරීයතුන් එසිටීගේ ඉබාරත කොෆවා ඉතුරු කුරමෙක්කම ඉස්තිනාෆ් කරා ෆරාතුන් දෙක ෆොරකමකමකන් ඉස්තිනාෆ් කරා ෆරාතුන් 22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2000 අශාරාගා ෆොනවාෆවා ෆෝරියෝ නම්බර් 533 සිටියකි එබ්බ සාලිකා ඇන්ටි කරප්ෂන් කොමිෂනුගේ නම්බර 7ගේ 23 ඒ 21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2000 අශාරාගේ සිටියගා ගුලිගින් ෆොනු සිටියනු ඒ සිටියගේ එබ්බස් තනක एंटी करप्शन कमिशन का नंबर 7 के 23 नुवत 21 फरवरी 2000 अशारा के सिटी के नुवत एनुम सिटी का हवाला दी फेनवान आदि सिटी का बयान को फवा कम कबस इशारा को फेनवान ए सिटी की इस्नाफ कुरा फरात का अमिल इसने गुमा फोनवा फवा सिटी एकं क्रिमिनल कोर्ट का शरीयत को मजली हो गया आदि हाई कोर्ट का शरीयत को मजली हो गावस इस्नाफ कुरा फरात तकुरार को दनो गुस्वावे एंटी करप्शन कमिशन के 21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2000 अशारा के सिटी इस्नाफ कुरा फरात लिगुण कम खाने लेकिन इस्नाफ कुरा फरात इनकार को आदि एकम को मच्चा है कि दौलत हुशाला फेने इनकार को फावने को इनका सिटी लिगुण कम नो तो सिटी रद्द करी कम दौलत को फरात है कि हुशाला फेने एकम आगुले हुज्जियत कायम को फेने එහෙකම් ශරොයි මින්ගඩොම් බලෙන් ජෙහෙනි එයි නුලිබේ සිටි එකම් আদি වකින් අමුතුම් සිටි එක්ග නින් ඉබාරාත් එක් සිටි එක ඉතුරු ක්‍රමක් කිවස් ශරීත කුරවෙන කමෙන්නු මි ඉදාරේ තොබියත කානුනු බතෙරෙයි ඉදාරේ ප්‍රැක්ටිස් කෙතෙරෙයි දිවි රාජ්‍ය का අශකන ෆාවා නොත ඉස්තිකුරාර ෆාවා හමතකින් හුරේ දවලතු කමා ගොලේ නොත දවලතු කමා ගොලේ ඉදාරා එක් සිටි දවලතු එහෙම් මුස්සයක ෆොනවිස් आदि दावरतु के मुआकिन का फोन भी कम का बिना वैसे लिए क्यों नहीं एकम फरियम कोरा आदि एक फहोगा इलेक्ट्रॉनिक निजाम में तारफ करे जेम्स के निजाम को तेरे फोन कम का बिना वैसे एकम वैसे रिकॉर्ड को बेले हेटेन गोइतन के बोल यानी निकमा मिदन्नो सिटी नुलिबे कम बुनो नोता ए सिटी फोन भी कम बयान को दावरतु को फरातुम मिदन असास्ता कायम को दीफाव इसी तरह फंडियार मीनुकुता का फाहा करोनु मायगड़ बहुसकी मीनुकुता का फाहा करोनु मायगड़ बहुसकी देहास अशार फरवरी एवण दो एंटी करप्शन कमिशन इन दवाली वे फरातन एड्रेस को सिटी ए फोनवितो आदि ए सिटी रद्द करगुनी किहिने तो कोंग इरकुतो सिटिया हवा कुरुनी खाकत्तो कोंग तो कुंतो आदि हवाले सिटी का क्रिमिनल कोर्ट मसले बेल्ली फंडियारू फाहा कुरबा फा इबारत एसओएफ इन दवाली वे फरात अकाउंट जमा कुरी फैसा है कि कुकिंग होदा फा फैसा कम बेलेवे कमशा ए फैसा है कि दौलत लिविंग है फैसा कम बेलेवे कमशा एकन तहकीक कुरम दा कमशा एम्बरगल गोते कि ए फैसा दौलत हवा कुरम कम मितेनो इबारत बिलमु इंगे तो मतनून तो मी बालंजेगा देहास अशार फरवरी 22 वनदु राइस जामिन के फरातुन एंटी करप्शन कमिशन ऑफ फोन सिटी देहास अशार फरवरी 21 हुगा ए कमिशन ऑफ फोन सिटी रद्द वेफावा कमा दलालत को दे कानूनी हमें के कोबातो एकम दलालत लिबेरे मास्टर के कोबातो बालंजे देहास अशार फरवरी 22 वनदु राइस जामिन के अकाउंट राइस जामिन को फरातुन एंटी करप्शन कमिशन फोन सिटी एसओएफ प्राइवेट लिमिटेड इन राइस जामिन के अकाउंट जमा कुरी फैसा है कि कुक्कोगन होदी फैसा कं राइस जामिन हेगे कमा नोता छक्कु कुरेवे कमा दे ए मिदन्नवनु सिटी दे हवे तो नोता नून तो मी बालंजे देहास अशार फरवरी 21 हुगा एंटी करप्शन कमिशन फोन सिटी रद्द वेफा वानामा ए सिटी का बयान को फवा फदान अकाउंट मुआमलत नुकुरमा एदिफावमुग नतीजा है कि कोबातो मी नतीजा बिनावा असास की कोबातो बालंज अकाउंट मुआमला नुकुरमा एदुमा अकाउंट एवस फैसा जमा को नेगुमा की सिटिया खिलाफ खमक नुवानतो नुता सिटिया खिलाफ खमक वानतो मी पाउस बालंज मी देनो हवाला दिन सिटी लिगुनु फहुन नुता एस्क्रो एग्रीमेंट का सोइक्रो मफहु अकाउंट एवस मुआमलाते
kofa veto wata nunto wes ndi bauske terege belinje dehas ashara february 21 go kurin hinga fawa kamekka knowledge nuwata emihi ki ilmu sabit kuruma dehas ashara february 21 ga ufamikama buna liumakum ufamwa maulumate denu kure vidanato wata nunto balenje mi denna wonu asastaka balaayr minutu mi denna wonu hamataka balaayr गानुनी सुवाल तक दौलतुन जवाब दिनुग बदलुगा मोलिंग एहम वाहकतके तक्काफावा फनियारो मसल बेलुमगा हुशालाफावा नुकुता फैसला कुरुमुग बदलुगा दौलतुन हुशेली इतुरु कंततको वाहक फाहकको असलु मौदुई नुकुताय फैसला नुको फनियारो मसल निमुमुगा रियाय कुरन जेहेनी सह कानूनी करीना एकम कोन्न मब्दवा खिलाफा कानून मानको तत्बीक को फावनी मोलिंग गोस को कम इस्तनाफ करा फरातन देखी दवाली बे फरातन देहा 7 जनवरी एककुन देहा अशार नवंबर 11 आदमेदु मिल्कियातुगा दरन्या अरन्या मेदु ओरिटा जनरल शालाफा माली बयानुगा हिमनाफावा कंदतका इबारातुगे मानकुनुमा एगे गानोनी गुरदना लियुम उफदिनु मुद्दता मेदु कुशेहल इस्तनाफ नुकताया में दिवराज हाई कोर्ट को फंडियारो हिम्मा फनी अहमद अदीब अब्दो गफूर जमा कुरकम बुना फैसा यकी एमएमपीआरसी का फैसा लीफावा कम अब्दो याम अब्दो कजुम बिफावा इतराफ कम बेलेवे नेकमशा नामवेस मिहिसाबुम वेस फैसा में शक कुरवे हालत एक्शीगम व सौबत को मच बिना को वजूद वा कम इगे कमा हेनी फैसा है कि एमएमपीआरसी के फैसा कम अहमद अदीब अब्दुल गफूर बुना कम अब्दो याम अब्दो कयूम इतरा फफा कम मी देन्न मोन हाईकोर्ट फंडियारो इदन नुकुतागा बयान को फो एको तक कोंतने के तो बयान को फोन इतरा फिकम हतर पॉइंट है हावन हतरें है दत हतर पॉइंट हतरें है इतरा फिकम बयान को फे बोलतो पैराग्राफ के इतरा फिकम बयान को फोती दशकोट निम्मुगा एफत गोतका बयान को फोवाती एनिमुगा ओके कोंतने के तो अमी क्रिमिनल कोर्ट रिपोर्ट के इतरा फिकम बयान को फोती हतर पॉइंट हतरें हाई के नुकुतागे में फको पैराग्राफ का बयान को फवनी एक्शिगम व सौबतो को मच बिना को वजूद हुआ कम ये कहनी फैसा है कि एमएमपीआरसी के फैसा कम अहमद अदीब अब्दुल गफूर गुना पनम अब्दुल याम अब्दुल कयूम इंतराफ कुरेगे शुक्रिया इतर फंडियार मी नुकुतागा इस्तनाफ बिना कुरेवे कानूनी बहुसा दौलतुम अदि शरीयतुम विस फुरेहम जवाबदारी फेन्ने मी नुकुतागा अवगुण में हाई कोर्ट मुशल नुकुतागा दौलतु को फरातुम विस वारं आदा के गोतक जवाब देवा फनी अदि मी नुकुतागा हाई कोर्ट को फंडियारो विस निम्मा फवनी दौलतुम ए गुणफावनी रंगलकम अपन मी मसलागा मी कुरिंग आउ मी हवाला दिन सिटी यकी खुद साबित करोमगा एंग एलिमेंट गोतुकन होता बेनु पर एम्मे मुहिम एक करीना का बलाय मी सिटी का निंग इबारातुम दलील कुरनी ए तुहुमत वाका एहन का मी तुहुमत उफं कुरुम का देने उन इबारा नकल को फवाका ए बेंगे इसी तरह फंडियार देहास आशारा नवंबर सादा के कुरिंग हिंगाफावा कमिग्गा देहास आशारा नवंबर सादा का उफमिकम बुना ल्यूमे बेनु की फिदान तो देहास फनर अक्टोबर 13 वन दुहा देहास अशार जून 7 वन दुहु नियल अदि देहास अशार नवंबर 13 वन दुहु नियल हिंगा फवा फैसा का मुआमला तकिका इल्म नुत नॉलेज साबित कुरम देहास अशार नवंबर 7 का वजूद विलियु में बेनु की फिदान तो एई अरुण में बिदकनी माली बयान हुआ එහෙන්කම මතීගා බයන් කරන ගානුනි සුවාල්තක දවලතුන් ජවාබ් දිනුමක බදලුගා
මුලින් එහෙම වාහකේ දක්කා ෆාවාති ෆණියාරම් මස්සල බෙලුම්ගා හුෂේල ෆවා නුක්තාය ෆයිසලා කරමු බදුරුගා දවලතුන් හුෂේල ඉතුරු කන්තත්තකෝ වාහක ෆාහකෝ අසුල් මවදුයි නුකුතායි ෆයිසලා නුකෝ ෆණියාරම් එමගුම් හසලී ෆවාක ෆාකු මස්සලාග වකායුතන් අදි මස්සලාග හාල්සා දවලතුන් කියාදීෆා වනි හගීගතුගා කංහිගාදේ ගොතා තෆාතුකෝ වහමුකො මුච්ච බුරවේ කංහිගාෆා උන්නානකම ශක්කු කොෆා නුවත එසියම් කොෆාවා වකායුතකින් හිමනාගෙන් කමුගා වාති අස්ලු මස්සල හිගා දිය ගොයි තෆාතුකෝ දවලතුන් මුෂේලි ගොතුග මච්චන් එබ්බස් යකීනී දලීල නැති ශක්කුග මච්ච මස්සලාග හිකිතක අරීනතක කානුන තත්කීක් කරමු සෝගම් hukum bina kurefawani molin nuba waqayutaga maccakan fahapa masalaga waqayutaga hagigateki dawwa kura faratum hushala utan abadus hinga fa hunna kamekkan hinga kantatteken nunkan awulumi kabuko bayen halatuga dawwa kura faratum hushala waqayuteki e faratum ekamen hingi goy defu safunuwe එකමින් හිඟාෆා වදානකම කබූල් කරවේ කන්තක මච්ච කුෂාලා මිහාලතුගා ෆණියාරම් වසන් කුරංජිහේ එකමකි හකීකතුගා වෙස් තවකුරා ෆරාතුගේ තවකුරා ෆරාතු මිහුෂේලි හාලතකි කංහිගාදිය ගොත්තෝ නොත ඒ හකීකත වෙස් කංහිගාදිය ගොත්තෝ ඒගේ දෙෆු ෆෙන්න හකීකතකි කොබාකන් බලා තකීම් කො වසන් කුරුම් එක නුබලා දවකුරා ෆරාතන් කුෂාලා සිනාරියෝ එක මස්සලාගේ හිකි අරීනා ෆත්තා එය ගානු තත්පීක් කුරුමකි එකම උසෝගුම් කුෂෙන්ෙන් එතබයක මච්චන් අදබු කණ්ඩලි ඉන්සාෆුම් බේරුම් හජරිම් කරවි අදබු කණ්ඩලිගෙන් හිගාදාන කමෙක්කම් පා ඒ නතිජාය කුතුම් මී මස්සලාගේ තරේගේ හුරිකම් කම්බස් හිගාෆ මස්සලාගේ වකායුතක හගීගත වසන් නුකෝ නිම්මාෆා මස්සලත ඒ වකායුතක ඛිලාෆා khangkan sabitu wahid tajrim kurefa hukum batil kuran jehe sawbekan mi mawdu kurin nimmafa gaziyataka belum ekin oy bigoto balairuga awulmen hushala funnana Stephen Dare versus Crown Prosecution Services dehas bar ega EWHC dehas hadiya hatare mi gaziyaga money laundering ke en unsur kamabba kuppukken hodafa faasa kan ingi hure muamala kurum furiham wakama dashkot nimmumga masalaga waqayuta wazan kurumuka go sadafa wati emasalaga hukum baatu kurum nimma fa mi denne on judgment uga emme fawtan kuluga arun court of awana ega bayan kurani I therefore take the view that the justices conclusion of the law on their findings of the fact was not correct. The appeal by way of case stated succeeds and the conviction must be quashed. Mi ganuni hama vimasare tatbiq kurayre high court dawlatu faratu mushala fawa haqiqatu tartiba adi masalaga hangafa boy mul par tafat kan ebinge dawlatu mushala fawani hangafa gokkama dawlatun deke gota hangafa gokkama istinaf kura faratu mushala fawani istinaf kura farata hangafa gokkama ingifawa gota ingifawa member ehenkam mide gotum dawlatu mushali goin ei kan higadi gokkama fandiyaro nimma fawani masalaga waqayuta high court ekshigama mivara wazan kurumaka nulak nebeinge ඉතිතර ෆණ්ඩියාර හයි කෝට් රිපෝට් බල්ලාවල වෙස් කෙනිවඩා ගන්නවාන වරක් ගින නුකුතා තවුවා හයි කෝට් ෆණ්ඩියාර වාකි නතිජාය ෆණ්ඩියාර වසන් නුකුතාය කාමිද විස්නා වඩායකින් නතිජාය නිර්වම බදලුකා කොම් නුකුතාය නිම්මවාල වුම් වෙස් ෆණ්ඩියාර විදාල ෆවනි මි නුකුතාය ගුලිගින් දවලතුම් විදාල ෆවනි රාගලච් දවලතුම් විදාල රාගල බයන් කොෆේ එහෙන්කම් එකමක සවම මස්සලාගේ ඒ උන්සුරුත සාබිත කුරම හුෂේලි එකිත නුබායක වසන් කුරෙවි හුකුම නුබා අසර කොෆාවාක එබෙයිගේ මි නුකුතා අව මුෂාලා හිමුනි මි මස්සලාග බා දෙංගුනි නුකුතා අවුනා
ustaz Shia शुक्रिया पंडिया और डॉक्टर सियास ऐसे में हाथे हाथे नुए हैं नुए अब तो हम तो यूंगा कान वकील कैसे सादा नुकुता देमेगा निमिच और फसना फनर और नुकुता ये यार में के इस्तीना फॉर्म के नवार और नुकुता फनर नुकुता है इसे त्रिपंडिया कानून नंबर 12/2016 जिना इजरात कानून का सत्य फंसस फसन मारता है हाग एब्र नंबर सतेक फंसस हवन माददागे शवेन्या खिलाफा दिफा हुशल किताब हेगितकुं हामवा हकीकत एब्बस वर्क रियाय कुरुम कानूला दिफा हुशल दिफावत साबित को नुदेउन साबित बस बयान कुरुम कानूला मसल निमा फमा अदि दावा साबित कुरुम दौलत हुशल लेकिन तो तेरें दिफा फायदा वगत हो लेकिन तक दौलत को बलि मुदुष्का होरी दावा या गुड़े शरीयत हुशाला फनुआ किताब हेगितका हुशैलो नुकुतातक दिहराज्य हाईकोर्ट अगदिवत्रविगा कानून मानको कानून तत्वी कफावा गइबाव دم وكيل الشاه مشارع نمي استنا فوم غوا ترتيب بلايرغا نووانا رانغ تو ميدنو وكيل الشاه دم مشارع نموالبي استنا فوم غا بيفرون استنا في نقطه ترتيب كروا فاوا بلايرغا نووانا نقطه رانغ تو ميدنو nuwa nukta are den efoga ami korin kotun irshad defa gota den hushahalan jehani awada gabul korani eka viswan nukta dawta nagara to mi denne weni kotun defa tartiba badai कोर्टुं देबाफवा इरशाद गावा गोतुं ए तरतीब नंबर 11 गुस्का दिन मुशाहु बंजे वडनवणी एबेफुगे इस्तिउना फे नुक्ता तोगे 21 नंबर शुक्रिया तरतीब बडन शुक्रिया इरफान यार फॉर्म के 21 नुकुता रिपोर्ट का हते पॉइंट देंग है सोफा नंबर 7 का दिए ये नुकुता वाला पूरा होता है नुकुता का ये बयान पुरानी एस्क्रो अकाउंट के एग्रीमेंट का सोई को फावनी फंड सर्विस मार्च दिहास अशारा का कम बायरो ये पसुम का सोई को यूएस ये पसुम का दिफावा अकाउंट का फैसा नेक्कन साबित हुआ कमा ये पसुम का बयान को फावा अददा $1 million escrow account जमा करो एक बसुमा एकतन अमल करो नहीं कम बयान को खुशेर ने बताया मतलब दिव्यराज का हाई कोर्ट के अगले भी थोड़ा उनका मी कंकन मान को तत्वीक को फावने रंगला में कम बोल खुशाला ने बताया मी नुकताया गुलिगिन कोरियन मिस्टर ने फन सर्विस मार्च दिहास अशारा का escrow agreement का सोई को रेफाव मी देनवन escrow agreement का सोई कोरवन इरुगावेस ए अकाउंट का एफएसआर का फैसा है हुन्ना मी देनवन ए escrow अकाउंट का फैसा नेक्कन मसले आकुल की मुश्किल पावा मी देनवन कंकमा दौलतु मुशाला फाली उनतकु दालालतु लिबेन අවුන මිදන්නවා escrow agreement එක සොයි කරවන ඉරුගා මි ෆෑෂන් එකම මි බයන් කුරා account की ए तवा इस्लाम करा फरातो नमुका बैंक ऑफ मॉडल्स का इस्लामिक बैंक का हुआ फवा अकाउंट को वाह ए दौलतन तकुरार को विदालो मिन दनी එකම අගුලේ වාහකත හින්දියකින් අවුන මි වාහකත මිකංකන් තිවරාජ්‍ය හයි කෝට් को फाडियारुन අවුන गबू पुरे वे को तुका एम्बरागල
තිලපොරවි එකන් කමා ගොලේ ගොතුන් එන කුතාත ෆහුම් වඩාගම් ෆන එකම අවුන කබුල් කරෝ escrow account agreement ga kurim stenne fadan fansivis march dehas ashara ga soikurone masala ga dawa form kushala for account statement sada march dehas satara mana dohu e account ga huri faisa islamic bank ga hulwa for onna general investment plus account ka jama kofa ekkama igen hoy එහෙන්කම දවවා ෆෝරිය නම්බර් ෆන්සා ගොතුගා හොෂේලි ලියුමුන් escrow එබ්බසුම්ගා සොයිකුරුණු තාරිකුගා එබ්බසුම්ගා බයංකොෆවා accountුගා ෆෑසා නෙක්කම් සාෆ්කුම බෙන්ගේ මෙදෙනුණු ගොත ඒ ෆෑස් මේ escrow accountුගා සොයිකුරුණු ඉරුගා ඒ accountුම් එහෙන් account එකන් ඒ ෆෑසා ඉජර කොෆවා එකම same bankuගේ තෙරේග same flow තෙරේග same institution istunaf kura faratun ebbasuma ekuta akurun amakuram beenun nama mihalatuga jeheni agreementuga bayan koffawa account istunaf kura faratuge ehen account kun faasa jama kura adi mi faasa escrow account jama kuranam escrow account jama kurum kurin escrow account huluwa bank of Maldives ke account ka alu mi faasa transfer kuran जे एब्बसुम हासिलवाने नतीजा की कोबातो इसे तरफंदिया एब्बसुम हासिलवाने नतीजा की escrow account $1 million जमा हो account वकी account का हुरी वकी फैसा जमा हो नुकुन नतीजा नोता ए नुकुन्ना तफात नतीजा ने एक बेनुमकी ए अतत जमा हो එන මස්තවරතුම් ගුණනි එහෙන නූනේ එකමොන්නන් ජේනි ජමාවන් ජේනි හම ඒ ෆාසයි ජමාවන් ඉතුරු ෆාසයි නූන escrow එබ්බසුමකි කොන්ටැක්ට් අබේ ගානු ගොදුසුම් හදාෆා මදනි එබ්බසුම කන් එගෙන් ඔන්ගිරු තජරිම් කුරුම ගානුනි බාරුවරක මුතුලක එබ්බසුම ගාතුම් උෆම් වානකන් බලින් දිහේ ගානුනි එබ්බස් අසාසේ තවලතුම් බයන් කොද්දි ෆෙන්නේ అది ఏ పద అసాసే దివిరాజ్యక హైకోర్టుకు ఫండియారం విస్ బయాకొద్ది ఫెంగి వకి ముదలకి నువతే వకి ఫాసా ఏకి కరప్షన్ కు ఫాసా కం నువత ముదాకం షక్కు కురవిగిం హుషేలే మసలతక యాంటీ కరప్షన్ కమిషన్ ఇస్నగాయకం బల కరప్షన్ కు మసలతక గులిగిం షక్కు కురవే వకి ముదా నువత ఫాసా యామిదు అమల్కురం వి కొతక మచ్చ దివిరాజ్యక ఖండిలిఫవ ಕಾನೂನು ಇಜರಾತ್ಗೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಹುಟ್ಟುಮ ಮನಾಕ್ರಮ ಕಾನೂನುಗೆ ಸೌವಿಸನ ಮಾತಾಗ ಸಬ್ಬಿಸನ ಮಾತಾಗ ಭಯಂ ಕೊಫಾವೆ ಮೀನು ಕುತಾಗ ಹಿಮಿನು ಮಾಂಗಡು ಕಾನೂನು ಬಹುಸಕಿ ಕೊಬಾತೆ ಬಲಾಯರುಗ ಅವಳು ಮೆನ್ನ ತಿಂಕಮೆ ಫಾ ಫುರ್ತಮ ಕಮಕಿ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟುಗ ಸೊಯ್ಕೊಫಾವನಿ ಫನ್ಸೆವಿಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ದೇಹಾಸ್ ಅಶಾರಾಗ ಕಮ ಎಸ್ಕುರೋ ಎಬ್ಬಸುಮಿಗ ಸೊಯ್ಕುರಿರೋಸ್ ಎಬ್ಬಸುಮಿಗ ಭಯಂ ಕೊಫಾವ ಅಕೌಂಟುಗ ಫಾಸಾ ಹುರಿತೋ ಅಂತ ನೊಂತೋಯ ದೇವರ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತುಗ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟುಗ ದಶಂ $1 million ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಲಿಬಿದಿ ಫಾವೇತೋ ಅಂತ ನೊಂತೋಯ ತಿಮ್ಮರ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತುಗ ಎಸ್ಕ್ರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಜಮಾ ಕುರಿ ಫಾಸಾ ಏಕಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕಮ ಬೆಲೆವೆ ಕಾನೂನಿ ಹಮೆ ಏಕಿ ಕೊಬಾಕ මිනුකුතාග ෆාහකොෆවා කන්තත්තකුන් සාබිතුවා කමකි ඉස්තුනාෆ් කුරා ෆරාතුන් කුෂෙක් කුරුම්ග නියතෙන් එක්ගොතක විස්නෙක්කම ඉස්තුනාෆ් කුරා ෆරාතුන් අමල්කොෆවා ගොතකි තෙදුනියතුගා දවලත ගෙල්ලිෆාවා ෆාසාකම තහකීක් කුර විදානේ ෆාසා අවසභා තහකීකුන් කණ්ඩාලා ගොතිගමතින් දවලත ගෙල්ලිෆා ෆාසා වානම එෆාසා ලිබ්බාදිනම කුරි මසෙක්කන් ඉගේ Okey, istighna fi nukta gole bay fix tange bajin saaf kolla iyata awun mi dannawa kankan sharia nimun gotuge report ge safa number 7 එක dihe confession 7 එක bar adi faniyar niyaz ge rawiye duisata haddi avwan safa fahagawa mi dennevi saffaatawgawa faniyarun riyaku furicankama balar emme furatama faangawa tarihaki 7 February 2017 mi tarih tawga ebbes kahala fushurume wanama dannawala man
7 फरवरी दिहास सतारा मी दो हकीमी मुवक्किल ACC तहगीगा बयान दी तारीख देवने मियन तारीख की 7 मार्च दिहास सतारा इस्लामिक बैंक का जनरल इन्वेस्टमेंट प्लस अकाउंट हुआ तिरी समाह इन्वेस्ट करे कम फेन्नमुन तारीख 3 तारीख की 22 फरवरी दिहास अशार मी मुवक्किल ACC escrow ibbasume ekulawadu mattaka city phone kampuna taarikh mi taarikh taka badairuga 7 march 2017 e account uga invest kori kan muwakkila engiwada hunnawato 22 february 2018 mi city phone wani adi efahuga fund service march 2018 mi ibbasuma ka hama yemiyanna mi fix da commissar ka saaf ko debunge शुक्रिया जिस तरह फंड यार और प्लस यासमी जिस तरह फंड यार में कोई भी इफेक्ट्स तक आवे सवाल करे इफेक्ट्स तक आवे तो धन्यवाद फुर्तमा बयान कर तारीख की 7 फरवरी 2017 ए तारीख की यही वकील बयान से कर तारीख ए तारीख का पूरी तारीख का फुर्तमा बयान कम्युनिकेट करे फोन ना इसे कर तारीख दें देवन तारीख की इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हदाफा इसको इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हदाफा इस्लाम बैंक का फैसला इन्वेस्ट पूरे तारीख ए सादा मार्च इतिहास 17 का होने वाला दें एक फोन सिटी ए फोन वाली 22 फरवरी 2018 का मीके कुरिंग 21 फरवरी 2018 का 20 फरवरी 2018 का मी तारीख होगा मुवक्किल फोन मामलात करबी एंटी करप्शन कमिशन ए वाहक मुवक्किल विदाड़वे अदि एकमा गुलिगे फोन सिटी ए म्युननी 22 फरवरी 2018 फोन वा एम फुर्ता फोन गुड़वा विदाड़वनी एसओ फोन लिबुन कमा विदाड़वा फैसल अददा स्क्रो एग्रीमेंट हदाफा ACC का भाटाफा ए मसले तहगी कुरवाफा तहगी का नतीजा के बिना को तौल लिबिन है पैसा का बानम पैसा हंगवा से इन उनका बानम अमरा हवाल करो मिगोता कुरवेन दिया मुआवलात की ओके तिवाह का आवना हाई कोर्ट का रिपोर्ट उन फागन कुरवे एक ही ने बेगन एकन मी हाई कोर्ट का बयान का आउना फाग कुरवे कुरेगन दो ए आउन दन्नोनी मसला फिक्स्टन एप्ले प्रूफ और गोतुगा परपुड तफात बहुटे escrow agreement ka annan jehoni kiwegento ya hisaba arno bidan escrow agreement ka annam me jehoni masala ge terega dekeve waakta ei masala ge bayan kura esapun jama kortno bayan kura deche ge faisa he gutum media ga ki farayat pun dakkam dia waakta ka halle mokil beno fo tuma gulige ei dihas asharana aharuge riyasi intihab oti bomatifa इंतहावा आयरुगा मुवक्किल वर गिल्लुम वागुता वाहगा देके मुंदी मिदन नेवी अकाउंट का जमा फैसा बेगुतु एहन कम एकम हल्ले होदु मटका अदि फैसा देतेरेगा एंटी करप्शन कमिशन वकी गोते कनालाग ए हकीकत को स्तावत लिबिंचे फैसा तो नुवता फैसा की ए एसएफ जमा को फोरी अहमद अदीब दिन फैसा तो ए कंडाल मटका एकम तहगी को अदि फैसला की एबस कोदकुन दौलत दिबिंचे फैसला एकम एंटी करप्शन कमिशन करवात होगी कन्नड़ जिकम बानमा लास्ट के नुवे फैसला वगुतु लिबे गोता एग्रीमेंट से कोफा ए अददब फैसला जमा करमट का से करून एग्रीमेंट अदि फोन सिटी एबस हालत का ए सिटी का मुराद की ए अकाउंट का होरी फैसला नो अकाउंट जमा फैसला मी ए अकाउंट जमा नूरता तरतीबु मी दौलत हवाल करा उतकनु ए अकाउंट का ए फैसा एरुगा स्ने एन वाइस एक सिटी मुराद की ए अकाउंट जमा करून फैसा अदद वा मेंबर मी ACC का इसको अकाउंट हुआ अकाउंट फैसा जमा करून शुक्रिया इससे फिर नुकता कुरिएगा उसदो शुक्रिया तेरे फंड यार मी नुकता का इसना फराफरातुम कुशक कुरुम गनियते नेबा तन्नवा फवान
isuna farafaratun amo kofawani good faith ka kheduniyatuga dawrutun gillifawa faisa libidunu mattaka hamehme මේ මසලාග තහකීක් කර විදාන ෆෑසා එක්කන් මත තහකීක් මේ මසල තහකීක් කොෆිකම බානම මේ ෆෑසා එකේ දවලත ලිබෙන්ජියේ ෆෑසා එක්කම බානම දවලතුක මස්ලාහත් හිමායක් කර වෙන කොට ඒ ෆෑසා එස්කර අකවුන්ට් එක බහට්ටා මේ කමා ගුළුන් හුරි ඉදාරාය එකීග මෂරාකෝ ඒකමුග ගොත්තක බනේ කනෙලි මේ දෙන්නවණු ගානුනේ හැමේ බලා ඉරුගා දවලතුක කමා ගුළුන් හුරි ඉදාරා එක istinaf kora farata temeduga gaanoni gotum bandeve bandume yoti bandevi e $1 million gule gotum madani muamalat geterein efada bandume bandeifa waniko adi denne wonu escrow account agreement to bayan ko febove e faasa ki e dawlata liben jehe faasa to nota nunto tahqiq fahu ACC kanalana meda hamayan ifasa behegotun evs check kanala evs gote kanala ning hidu mefada masale efada madani muamalat femmati fa kamik gnote dawlatu kama gulun huri idarayakun e bandefa banome gotun ovame ekamugomoch jinai ganon hinga ifasa meduga tahqiq idarayam baki gote kana nalanis jinai dawa ufula tahqiq hinga dawa ufulumaki dawlatu prosecutor general kure vidana kamitto notanunto izitir faniyaram kanalu bad awun men gabu kura gaanuni hameki dawlatu kama gulum huri idaraye anti corruption commission ki anti corruption commissiona istunaf kura farata temeduga istunaf kura farata accountant SOF kya kunfonje kun jama kuri faisa ya meduga goitteke kana eluma taka waki usulutake ebbasumen hedi waki gotte kannele hutta me adi ACC emasala tahqiq kurumga dani walegga sarkar badaluwe kulliyeka maulis police service masala tahqiq ko dawwa ko ekan kurumaki kure vidana kabennu mehe midannawani mehe midannawa hame balayaruga bar saaf kumdu gotigga kotan hushalefa onnana commission balamunta masale ge folio number fansa gotuga commission balamunta masale ka guligen tuhmat kurave faisa masal nimente escrow account ekga behettuma ave gotum e ebbasum ga kanadi bayan ko phone nane wa tembima awmen midannawani minukutaga istunaf kura faratuge amalaki khalis amalaki istunaf kura faratuge niyataki tedu niyate nikamuga istunaf kura faratum amal ko famani rangalash istunaf kura farataki ebagutu kaumuga waliyu amur kama vefa istunaf kura farata furusutu onnan minum gota kambikam kurams ekam ehenen ukam kuri nikam mi faisa ya meduga kottike nimumattaka nota SOF ko bahe tahqiq hodum fahuga nikamuga ACC kottike nimmidana tibe SOF ko kama gulumur farat rajyege nuluga tibe note SOF ko bahin nulibiki note tahqiq ACC nunimiki e faisa medu kottike kana nelikam wakama argument kabul kureveni komme gote bis bahus ko benu belis iseter fandiyaro mi faisa ki SOF ke account as or faisa kama meduga suwaru fede jage ni SOF ke account as or faisa kama vefa mikamuga SOF ko bahin ogen nuni e faisa ben shakku kurum ko jage bis adi faisa medugo kottike nimmo ko jage bis epis farataka libige man kamaka tawum ka bolenu ko mi israf kura faratum kurindu hoge sharitu ko majidi gas denne fadan adi ekama golum huri hujjatos awun men gaim ko funnane ahmad adibaki ei israf kura faratuke siyasi kan kamu fund manage kura fara ekama gole CD taka news conference taka video taka uriha jita skota hoshele fa unna par saaf kambodo gote ke bone ena kam fund manage kura endi de enukuta ngalu komme daka benu mennu awun gabu kureveni mi masala ga terega mi kankan keta kurevegi mi masala insaf kam kurevegi di muhim kam dennamuno escrow agreement tuge timmana maataga e faisa ya meduga gotteke kanelene muddate bayan ko fave
අවුණ කබෝ කුරවෙනි එබ්බසුන් එකොළ මිකොළ බලාලීම එගොත බකි මුද්දතේ බයං කොෆෝති ඒ බාරමසෝ මුද්දතේ බයං කොෆෝති ඒ ACC නොත මේ තහකීක් විදාරාය කබූල් කුරවුනීකම කුරේෆෝ එක්කම ඒ තහකීක් නිම්මිදානකම ඒ මුද්දතේ තෙරේ එහෙම් බීමකම ඒ එගොත බකි මුද්දතේ කණලා ෆෝති එනමස් එෆාසායමද බකි ගොත්තේ කණෙලි ෆෙන්නුවේ මේ දාමේ තියරුස් ACC කොන්නුබුනේ එෆාසායි කි ඒ දවලත ලිබෙන් එෆාසායි එනුකුතා ඉතුර ශරහ කුරාකන් අවුන් නැති ඉසතර ෆණියාරු ඉස්නියා කීගා දෙංගුරි නුකුතා තකන් අවු දාමිත no ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು මියදුගේ අඩුව හුන් නිම්මාද කොරින් මේ හිසාබ එපස් හඬියාරක් සුවාලෙන් උත්තාවන හාදාන සුවාල කොරින් මියදු ගාඩු හුන් ෆෙෂුමුග අවුන ඉෂාරක් කොරි ගොත මේ මස්සලයාගේ තිම්වන අඩු හුන් බරාශය දුවහුගේ නුවේ ජහායර තාවල් කොරේ ෆාන ගඩිය සමාල්කන් දෙවවා නුවේ ජහායරු ශරීර ෆෙෂේතෝ හුරිහා ෆරාතු එබ්බාරුන් දෙවානකම මිදමි කුරණි මේ සාබුම් මියදුගේ මේ ශරීරතුග මත ඉතර ෆණියාරු අවුන් නැති කොරාෆෙත්තම තේම ආවිද සෝලවර්දුව ෂෙඩල් කොරේෆ ඒ බොයි එන්න සෝලවර්දුව කොතේ මේ ස්ටනාෆ් අතතෝ නොත මේ බේලා කුම් තෆිසා වල කතතෝ එන්සාෆ් කොන්නේ ඒ නියත ෆණියාරු විදාලේ වාගේ පාලෝ මේ එදුවග මේ කපාලක ආදී hukuntam fees kuruma golay doku istiuna kuragwa faratum ben kulwanama e dekantaka golige muskure gende idan not istiuna fe mutata uchaluwa nimuma focus e dekantaka golige muskure gende idan kiyote edwada noni kuraso dohuga e dekantaka medu gotaminu maaf karo baat මේ බුරාසය දොහමියුන් අඩුව හමුග එදි වඩන්නවා කමුග වානම කෆාලත ಹುಕುಂತಂ ಫಿಸ್ ಕುರುಂ ಫಸ್ ಕುರುಮಾ ಮೆದು ದೆಫರಾತುನ್ ದಕ್ಕಾವಾಹ ಕಾಡುವಹ ಗೊತ್ತಕೆ ನಿಮ್ಮುಮಾ ಹಮಸ್ತೆ ವಿಧಾನ ಅದಿ ಬೇಣು ಫುಳುವ ಕಮಾಣ ಬಾಕಿ ಹುರಿ ಇಸ್ತಿವನಾ ಫಿ ನುಕ್ತಾತ ಹುಷಾಳುವ ನಿಮ್ಮೆಮ ಫಹುಗಸ್ ಎ ದೇಕಂತ ಕಾಮೆದು ಅಡುವಹ ಗೊತ್ತಕೆ ನಿ ವಿಧಾನ ಇಸು ನಫ್ ಕುರವ ಫರಾತುನ್ ಕೊಂಗತೆ ತೋ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರಬನ್ This is for your own Madama Kota Kanga, but the Kinato, Urban, Mashala. වගත අංගවත ඉගේ කොම්ම කමින් ඔක්කම ගවාන සම එකම ෆණියාරුම සමත් අයියාරුවම් කරනවා මිනිසාව මියදුගේ අඩහුම් අවුන් මාදාන අස්ලාම අලයිකුම්